Dakle, povod zašto smo mi danas ovde i prešli smo ovako dug put je predstava Život i smrt Marine Abramović, The Life and Death of Marina Abramović, koji je režirao čuveni reditelj Bob Wilson, Robert Wilson, za sve oni koji ne znaju, neki idu na Wikipediju. A pored Marine Abramović glavnu ulogu tumači i William Dafoe. Vrlo zanimljiva podela, soundtrack Anthony and the Johnsons i predstava traje, koliko imamo informaciju, 3 sata. U medijima u bivšoj Jugoslaviji o ovome je izvestio sada samo Jutarnji list hrvatski, to su prenele e-novine, jedan prikaz, kritike same predstave su tako, dakle nisu kritičari ovde u Engleskoj totalno oduševljeni. Šta ćemo mi sad da zateknemo i kako sve to izgleda? Pominju se neki partizani, pominju se njen deda. Ovo je zaista velika godina za Marinu Abramović, prvo zato što se ona ponovo pojavlja na Manchesterskom festivalu i kažu da je Manchesterski festival zapravo time što ona je već, da kažem, neku godinu, ja mislim drugu ili čak treću godinu ima predstavu ovde, dobija na značaju. Manchester vri danas i od turista i od ljudi koji su verovatno došli na ovaj festival. Što se tiče onoga što se dešava posle ovih pozorišnih predstava, ima ih nekoliko, i Bjork je tu i Damon Albarn koji je bio i prošle godine. Organizuje se nešto što se zove True Fate, dakle kao pesma New Order. To su kasnonoćne svirke DJ-eva i razgovori sa poznatim manchesterskim umetnicima, muzičkim umetnicima. Celu stvar je otvorio frontman New Ordera Bernard Sumner, dakle i bivši član Joy Division. Ovo je, kao što znate, žila kucavica britanske indie scene i ono što mogu da kažem je, što sam primetila danas, da se u prodavnicama i na ulici uopšte ne sluša moderna muzika tipa Rihanna i Beyoncé, već dakle iz HMV-a i ostalih muzičkih prodavnica, ali i ovako prodavnica odeće, se dakle čuju zvuci, recimo prvog albuma Stone Roses, to je bilo danas u centralnoj Manchesterskoj ulici onako glavno, a onda sam čula i u par radnji, recimo Prefab Sprout i Lloyd Cole, dakle one koji su obeležili ne samo manchestersku, nego britansku indie scenu iz 80-ih. To nije neki žal za 80-ima, već ja mislim direktna refleksija onoga kako oni percipiraju svoju kulturu. Dakle, ova kultura je nešto vrlo specifično u odnosu na koji su vrlo ponosni na činjenicu da su sa severa i da imaju svoj autentični. Dakle, vidjet ćete unutra, Lauri je u stvari malo socrealističan. Dakle, kultura za sve, i to je ono što je važno reći. Karte za Marinu Abramović su koštale oko 17,5 funti kada su se pojavile, i to je nešto što svaki Britanac, čak i oni koji su na socijalnoj pomoći, mogu sebi da priušte. Dakle, ova vrsta kulture koju sponzorišu gradovi je na užasno visokom nivou u smislu produkcije i prilično jeftina za britanske uslove, jer su, dakle, karte na West Endu za komercijalne pozorišne predstave oko 60-70 funti, samo da imate utisak, dakle, koliko je ovo puta jeftinije. Ono što je naravno jedini problem je što su karte, kada su se u novembru ili decembru pojavile u prodaji, prodate bile za 4 ili 5 minuta online. Posle toga, naravno, ljudi mogu da sa tim kartama diluju na eBayu, to je ona ružna strana te vrste kulture, ali ako ste dovoljno dobro organizovani, dovoljno brzi, imate internet u trenutku kad vam pošalju informaciju da je nešto pušteno u prodaju, vi možete stvarno za jako male pare da gledate neko vrhunsko umetničko delo. Da li ovo sad vrhunsko umetničko delo, nemam pojma, ali dakle to je ono o čemu priča trenutno ceo svet, dakle ljudi koji se bave kulturom, i to je
dakle za dvoje ljudi, 17 ili 15 funti, nisam sigurna, to ću posle pogledati na karti. Evo, šta se još dešava, tu je band je Vorkola i takođe je ulaz besplatan. Dakle, ovo sponzoriše grad Manchester i Lutrija.